Jambo yenu tena ule missionefu, jambo yenu na pikia asante Mulopwe Ntalasha na maservisi yote inye inapatikana hapa. Narudisha asante kuwa mama, narudisha asante kuwa baba, narudisha tena asante kubatoto, narudisha tena asante kubatoto bachini sawa vale ba ekole primaire. Mafaiko sana. Jambo wenu, niko karibu na mapwe ine ama tano. Pwe yangu ya kwanza nilipenda kufika Pakipese, tutakuya campagne de vaccination. Mkubwa ate wa territoire yetu ya Kambovi atakuya kufungula ile campagne de vaccination. Mkubwa ate atakuya le 17. Mule 17 tusifichike batoto. Atafanya tu aksio ya kunywisha batoto bawiri au batatu. Atakuya akompanye na ma service. Kumbe le 17 karibu itakuya mu mercredi ya semaine hii tunataka kwanza. Kumbe mina fika huku Kukipese juu ya kusema mkubwa atakuya. Jambo yenu tena. Problem ya pili nilipenda kuzungumza na mweye. Tangia zamani hii mugini haikuya Kipese, ingine ilikuya ni Kakonde. Ni bongo wa ama ina bongo? Jovila wa tangia zamani ilikuya Kakonde. Na paka ile zamani barianza kuita kufashi ingine asema Kumbao. Wakati jina ya Kipese inakuya ni wakati ya kilima cha pa kuanza kubeba bulongo kupeleka kumutoni ya Kipese. Njo kunakuya sasa historia ya kusema Kipese. Lakini yo inye mugini ni Kakonde. Hii mugini yetu ya Kakonde ama Kumbao tulikuwa na rima miua, pomme de terre, malaki. Ilikuwa ni mugini moya iko na produire sana chakula ya mashamba. Ile wakati hatukukwaka na ma societe inakuya ni huku yulu. Hatukukuwa na KPM, hatukukuwa na societe fulani. Balabala depuis zamani ilifanya nini? Ilikuya hapo. Jambo yenu munipatie mashikio. Hata kama udishikie, niko na kuambia sema hii balabala haina ya KPM. Hii balabala ni ya Tangwapo. Hii balabala ni ya leta. Ilikuya hapo tangia zamani. Problemu ya kushangaa tunaona KPM anatafuta kujiaproprie balabala. Mais pourquoi? Tutaenda kuona bakubwa. Nilipata tena habari ingine nasema banatafuta kupomona maison Mukipese. Juu ya nini? Mina jua hiki Kipese kilikuwa na makariere tangia zamani. Na kuile Kipese kuko na ma service de l'État. Saimape eko ni service de l'État.
Sasa ni juu ya nini? Kumbe niko naisha kuzungumuza na mweye hapa, niko na rendezvous na bazungu bakape. Sasa mwe munabeba maarrangement, munasumbulia, munasinye, banabeba na dokima banenda kumona na baba administrateur. Baba administrateur alibaitisha, anabambia mu mashamba yenu muko minji, na ile minji ilisha kwanza kukauka, munaitika KPM emitoshe pa mashamba na kumilipa makuta yenu arazana mingi. Jibu yao wanasema baba administrateur tunaitika